aha rwa gatanu rw'esande hwire omakuru gita gacenjwire tukakoreka MP wa Rwampara East Julius Tsime Karuhanga arukushobora hakiragiro cha President Museveni ngo abarukushoroze mishora hamahanda bemereza ubwe. President wa Dr. Museveni obu yabira ryo mu sub-regional tours akemerera yashobora ngo tikwikerezibwa kwempoza urukuzo mu Katare oguna wakagaruka yaragira ko abantu bona batwire batire bitaha amahanda barukushoroza sente bakwatwe ganyencha kare nguko cyerejo cha president cyagambire hatakagira yagaruka kora ari amahanda hora wako mu Katare mbene nyuma abaziwo police civile nekorechwe kweto kandi yagera buyakwata ababire baremira amahanda barukwiha abantu sente z'emishoro okukira munonga bavuje bebitoce abawaraje hamwe nebindi. Erizuba chairman wa district ya Rwampara Richard Omugasho yagamba kikorwa cha MP Julius Karuhanga ari kugira ngo nayenda kufereza district sente miliyoni 800 ezibabire no bashoroza kandi ngo babire bazitira mu budget. MP omwe akaza radio yagira ngo barekera so twine chiko zitukuza kuzamugaruka kureba ikintu cyo kutegereza je abo kubatikira bire mu rukiko rwona ezeze sente zikazi yo budget miliyoni 800. Chairman w'umugasho nagamba ngo hatano baza kutaho enchi kwishatu zukoratine barebo kubako basa kutwaza mu enshongeji konka abantu mbe mu kimanyango muza kubaza twabishitama mu kabebembeza ba Rwampara ko ari chairman ro C1 kachi manero C5 twenda kwaza twabishujuma twari bokutora twazubwe aho gacha kitari kityo kibanisa mutugaruko mu budget torore turi sente zo ninga Rwampara ni safaringa abashubuzi bebitoce n'abandi bebembezi nabagamba ngo sente zitwirene zishorozo bwa ahamahanda zibirene zikozesubwa kubi babura kutunga obuhereza na masaidi zakashe kuruku nabo bakiriyo bakubusabusa konka MP wa nakeje wa Rwampara akabajatiniza kubahiga hatkubakubaho umuntu atakwetegereza bazimwiha bakira wabakari bakuruko biturashangene ba insistinga kuteka hiti nimpamya ngo muri Rwampara tinaragaruke kukiteka because yakitekaho eco ne baceta ubwo ntwantumweta umushuma tumusibaho n'umushango gwa robale nimpamya ngo no wakitekaho ne baso butarenga kirwa n'amagara akogo ndiza kubane tumutera nko mushuma kabembe tushemerirwe regardless tubiri tutunga nka pasenti ebirenerwa umushorejo konke berinche munonga abantu baburijo batakuganebwa mu bakuferwa munonga boro muvuji webitoca hamahanda abire nashashura shirinje rukuma kurabya higar ninga pichi rera bebindi bintu nka waraji bashashure sente ziri hagati ya shirinje rukumena n'umutwaro aha n'umuhanda ntora umukatare tora atshobero tokamuje tahinguza umukatare niza korayo n'umuhanda bakoza n'umukatare bagana omukwezi kwa kanumwaka ogu President Museveni akaragira ku abarukushoroze ibintu hamahanda bemereza ubwa dere ibintu byona byihwehwe mushoro byahiko mu Katare aha bwa TV West and Elias Rutugusa.